The embodiment of a legend. Ong kaktin nong wei, kabamut, ka jingwan long do o riu I ri. Pat kada long sba shisha hakari bat ka jai pen riu kasi. Kum kadak ka jing ai buram yu klawat kari pa iem tirot sing siem, hakalingku sngi yap ka ba shi spa prapo hin riu menta ka sngi, kinong yelam bat kot ka HITO, kilaya ligbu sentiu ha umot sa anam jong uteu klawat. Ka HITO, kelapan kenmai ka sorkar, bayo pod usam kari, deban pen bed da ka jingya tiplem ka jait ben riu shalandet. Bat baki dulir jong ka jait ben riu, kim de satya kin nong kenti jong ka ne kinu ki riu kwal men toy shimet. Kagasnem sejar pras paar kejingwan kejonggu seni sesla berthai dari kejing persat musim ko jauh nang unda sekri banjadai keri pakai jendriu pengingin ha kawai ke masjid ke baksai bhaj ke sarkar jong ka meklia ba di isu pengilak dawa ngingin budin bat dia ketole khamtam ko bang ong ban penhet penjilan reta na kebentang bikin yok kam jam kini tindak nak ngingin jai budin Patop konkret jadi jengi kini disamla ke bas khamat khantam gi boundary issue gi bengisat pendik lengar midai bantit yala kiriti ke dostor bad hok nong sinsar nong benti kejongi kumba akamoto kejongi galak hok freedom kejing lai duat justice kejing besar bad service kejing sakri in ya sakri hok na benta keri ba kejek benriu kani kadai kesin bak keri kan pay phang bagi samla kelak kendit benriu Banjale nakada benta ka dawa jong kari ba kajek benriu jong ka brih nyo trap taai bagani ka message kan long ka basai bat ngi kan turu ja porok hat ki parado parasnam bagi dei bakin long sim senrang bangin jabut ya kanuksa jong utir sing to ki gelara baka wait ka sti henre ngingin pulong sa da kulom kata atiar jong ka jingjob bat lada don kam kumbang ila da benset bangila da smai haka confusion jong ka hito balagi lada ngi don kam Bangin sim jaga jam ban IT no jaga jing im da benta ka daw ba jong geri nging la long ki balan len la dia ber ki balak loy tadi ta shaban pungkot to nginjar sa pat nginjar kan hoy Islam ka brih nyo trap but freedom justice and service